Yes, bakunzi ba News Lab TV rero tuzanye operasiyo idasanzwe y'uwitwa Eric Prince nyuma y'ifatwa rikomeye rya Eric Prince afashwe n'igisirikare cya 23. Ubu tuvugana yamaze kurekurwa, yamaze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric Prince rero warekuwe by'umwihariko ku munsi w'ejo, by'umwihariko agahita afata rutemikirere akerekeza i Kinshasa. Nyuma yaho avuye i Kinshasa yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amakuru rero atugezeho turavuga tuti nyamuneka reka tuba updating. Akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibiganiro bikomeye ari kubanza kugirana na bamwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho hakaza kuba hakurikiraho ibindi bishobora kuza gutuma habaho intambara ikomeye cyane by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abacancuro bakaba bakora noneho mu buryo budasanzwe. Mbere y'uko twinjira mu nkuru zikomeye by'umwihariko zirimo n'iyi ya Eric Prince bigiye gukurikira ibyo yaganiriye na Tshisekedi ndetse n'ibyo yamaze gusaba AFC M23 n'ibyo yamazeyo kumusaba, ngemera mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zambia, Zimbabwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'andi agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi nyamuneka nyemerera nkubwire yuko aya makuru atari yo yonyine turi bugarukeho kuko turaza kugenda tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kugemerera by'umwihariko turi biri hamwe iby'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba by'umwihariko ahitwa Minembwe. Integuza ikomeye ya Moise Katumbi ni Purito Munyihanganiye, ni Moise Nyarugabo ku bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ku bitero bya Minembwe. Ariko kandi rwose turaza kuba tubikomozaho ibirego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinjwa kubera ubwicanyi ukomeje kugenda bukorwa. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamategeko by'umwihariko w'umunyekongo Moise Nyarugabo yatanze integuza ikomeye ku bayobozi bakuru b'ibihugu bibiri byo mu karere, ashimangira ko hari igihe bazabazwa amaraso y'abasivile bakomeje kwicwa. Nyarugabo rero wabaye minisitiri w'ubukungu ndetse akanaba senateri yanashinjije Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira uruhare rutaziguye mu bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'abanyamurenge muri teritwari ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. nk'uko Nyarugabo yabitangaje kuva mu rukerera rwo ku itariki 8 z'ukwa kabiri 2026, drone za gisirikare za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'Abarundi zagabye ibitero bikomeye mu mihana itandukanye muri Minembwe mu gihe abaturage bari basinziriye. Ibyo bitero rero byagize ingaruka zikomeye zirimo n'imfu, inkomere, ihungabana rikabije mu baturage. Drone rero zagabutse inshuro nyinshi zirasa ku manywa, ku mugoroba, by'umwihariko ibisasu byazo rero n'amasasu y'imbunda zirasa kure byateje impfu n'inkomere mu mihana myinshi yahitwa Bicumbi, Mutunda, Ruhembe, Karongi. Uyu munyamategeko rero yanasobanuye ko ibitero bya drone byiyongera ku bindi bikorwa bya gisirikare maze iminsi bikorwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu nkengero z'Imirembwe. nk'uko Nyarugabo rero abivuga, ibi bitero byabanje kugabwa mu duce twa Rugezi, Rwisankuku, Baruta ndetse no kuri Puwezero, Mukoko ndetse na za Gakenke, Biziba ndetse na Runundu, aho abaturage benshi bahungishijwe n'intambara, abandi kandi bagatakaza imitungo yabo, inzu zigatwikwa ndetse n'ubuzima bw'abanyagihugu bwinshi bukahangirikira. Yongeye gushimangiraho kandi ibyo bikorwa ari ibyaha byibasira inyokomuntu bikozwe n'inzego za leta zigomba kurinda abaturage aho kubarinda umutekano bakarushaho kubizamba. Ati ntongeye kwamagana ibyimazeyo ibikorwa by'ubwicanyi bikorerwa muri Minembwe abanyamurenge bikorwa na Bwana Tshisekedi, Leta ya Kinshasa hamwe n'abafatanyabikorwa cyangwa se abafatanyacyaha barimo Evariste Ndayishimiye uyoboye Leta y'u Burundi bazaryozwa amaraso y'inzirakarengane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Integuza Nyarugabo rero ije mu gihe
gihe perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahamudu Ali Yusufu aherutse kwamagana igitero cya drone cyagabwe n'ihuriro rya AFC M23 ku gice cya gisirikare ku kibuga cy'indege cya Bangkok muri Kisangani bakoresheje indege nabo zitagira abapilote. Ku rundi ruhande kandi AFC M23 yari yasobanuye ko icyo gice cyafashwe n'ingabo za leta mu gutegura ndetse no kugaba ibitero bya drone byibasira abasivile by'umwihariko mu bice bituwe n'abasivile, bityo igitero cyayo kikaba cyari kigamije kuburizamo uwo mugambi. Nyarugabo rero yahise amenyesha Ali Mahmoud Ali Yusuf ko atari we ukwiye kubogama, asaba ko iyo yagombaga kwamagana ku mugaragaro ibyaha bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'ikoreshwa ry'abacancuro n'ibitero bigamije kwica abasivile. Ibindi kandi yavuze yuko bihabanye n'amahame y'ishingiro nshingano za Afurika yunze ubumwe mu zo kurengera abaturage. Agace ka Minembwe rero gakunze kuba isonga ry'imirwano, amakimbirane ashingiye ku mutekano, politike ndetse n'amoko. Abanyamulenge bamaze imyaka myinshi bagaragaza ko bahohoterwa, bakicwa cyangwa bagahungishwa mu bihe bitandukanye by'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo leta zitandukanye zagiye zivuga yuko zirimo gushaka amahoro. Ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwibasira abasivile, bikomeje kongera umwiryane no gukurura impinduramatwara z'akarere. Mu gihe amajwi rero akomeje gusaba ko hagira igikorwa, amagambo ya Moise Nyarugabo aragaragaza ikibazo cya Minembwe kitari icy'imbere mu gihugu gusa, ahubwo ari ikibazo cy'akarere ndetse n'amahanga agomba kugira icyo akora. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitike rero uzwi cyane mu ruhando rwa politike ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye Perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitike bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho.
Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye, ubutegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya Perezida Tshisekedi. Byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Korodi AS M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikirana hafi bya politike y'akarere. Mu ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ibujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaniho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaniho usubije inyuma, by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi
Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye, ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero uwagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge mu mutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa, abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi irindwi, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye by'umwihariko ngo muri iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye u Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa i Muruta. Mu Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye, aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'1993. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya FABA, Force Armée Burundaise. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza inkunga za gisirikare zo hanze zirimo n'imitwe yitwaje intwaro yavugwaga ko ifite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibintu bikaza kurangira by'umwihariko ngo igihugu cy'u Burundi CNDD FDD yatsinze ku mugaragaro ku buryo bwagaragariye buri wese. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa rero, ariko kandi bivugwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuvuga bwakira bugacya, ahubwo munyemerere by'umwihariko tubashimire dusoreze ahangaha. Murakoze cyane.